Kızköl Ayıl Aymağı hoş geldinizler. Bugün Kızköl ıntıma ulağı. Mınaki ulaqtın aldından Kurdaqta dayır olup kaldı. Kızköl'dün palvandары. Повары ким екен өмеше? Повары заказной. Өте келтірген оқшасын, жаққалы бұрқырайт қода аме. Batar böyle bir şey yok. Tinkanım şu koşmandan koşa varsın. Niye tilese tileğine desin şu üyleri kutlu vayandı üyler olsun. Şeyde ulak berip kız berip uluyla toylar olsun. Toylarda şu dostları. Kızmat kılıp şu dost adam kanatı dedi şu kanaktaş bol diyorsun. Ben cemaatam dinç bolu aydan aman yıldan esen bolu Kırgız'ın buna saltı ulak bermeyi şu uzdu жақсы жөндеп uruş janjalı yok. Жақсыnaga ötkörüp pata verip patadan el kөгөрөт, patadan jer kөгөрөt dedi. Şu nerseni koldop bir jakadan baş çıkar, bir jengden bol çıkar, birimizi koldop ulakты жақсы ötüşüne hareket kılaylı. Ashatın tağasını hem bir pata veriyor. Ashatın tağası hem Kerim Davuşu koşkondan koşa varısın. El adam bol jürör komşu. Sen daha tapkanların bala çıkan nasip etsin. Kança adam nimesin götürüyorsun, ruhun götürüyorsun. Sana güç kuvvet, Allah Teala'mışı sana din soluk versin. Şu ildi nimesin götürü bul kıyın nerse, şu nersege nerfin, din soluğun jettiğinde sana rahmat. Şunday nerseni ötkörüp jürüyor komşu. Din soluğun çın bolup, aydan aman yıldan esem şu ulaktık, şu kıykırıp ötkörüp jürüyor. Amin Allah. Asqat çempion bana. Sportmen eкен. Tinkanın үйі кіргенділім қырғызша ауыра бар екен да. Бұл жақта жайлауының суреттері. Қомыз керемет. Жақсы екен. Бұл жақсы жеңіл екен, бір 50-нің үсті. Ненеңсіз? Kızkölдің палуаны Өмеш еңіліп атады. Өмеш бұны қойбайды. Өмешке бұл жеңілірақ тағы екен. Az. Bir tuş asqat. Tuş asqat. Улуттук спорттун алып баруучусу Kerim akada. Koyuyordu bu kişi palvanı gene. Bu işe besi gene Kerim akada. Жаңағы Kırgızlar emedi azat koy. Залға салып алып шығады ана. Тақымдағандар күшті дейді. Сол Кыргыздың бір видео камерасы сіле тақымдап атады. Алғандар қойып мына. Тура сөз болды. Тура сөз. Кыргызда палван бар бе? Астын үстіне Кыргызға тең келген. Атқан отырайым. Ат тезіндеп тұрғын. Тұрбайды екен ана. Кетіп қалады екен. Өмеш алып тұрулы. Нарқы асқа түкәңі ашырчы. Ат салбай келе. Палван алдырайлы. Балалар ете атқылай. Салдың Өмеш. Атқарма қой. Аттайланып қой. Kıyla neresi olup gitti Ömüş. Öngür palvanı. Zamat. Gel gide. Salamat. Şulayıldın. Kızköldün. Gelecekteki palvanı bul. He. Qanday?
Красавчик. Bu yengilçi? Al jeniz gördünüz mü? O jen, katı jen. Kuyruklar mı olar? Narkı. Atın kalmaz. Silkim ha. He zaman. Bekti götürdü o tam. Bu balada palvan balay. Ömüş. Жақсы bala bu. Özün atı sekirip kaçat eken. Kara atkan mingiz otabız. Alat bulay bek palvan bala bu. He, bir kolda öyle götür. Götür, ikinci koldu sal. Sal ikinci koldu, he. Sal azamat, he, krasavчик. Aybek. Malades, malades. Kız göldüm palvan ömüş. Sorular oyunca dağı yengili odatın erdegi. Kuyarmanların soruları oyunca. İskender degen atmayın. Yengildin, jettin, he, aldın. Aldın, götür. Narkı atı da öyle koy. Katarım. Harpaymışsın sen. Akıl aylan tür attı. Aylan tür attı, aylan tür. Aylan tür, he. Katarım. Azamate. Aldı ming som sorun ketdi ömüşkö. Azamate eydim. Palvan bala buldu aslında. He? Şunda aytat akas. Sen bütün nandı taşlap jartı nanga tutasın. Ana onu. Hey 91 misin? 91'ler. Hey 91'ler bana kulak veriyorlar ki. Tikan dostları, diyecekler, rasyalarları. Bayna den soluk, tapkanlardan bereket verir. Buna ıntımak var, ulak çıkarmadan şu baldargan den soluk, bala çakasından oynayıp gülüp diyorversin. Buna bugünkü ulakta jakşı oynayıp, camat jakşı oynayıp götüyle. Allah'a akbar. O men ketdi ulakma. Mınake dostlar, jorolar, sular menen ulakçılarga. Öte bir uyuşkanlıkta jogorku dengelde. Bu kız gölün 91'lerin göğü nemede eken. Çet өлкөдө көп экен. Бул жерде bir 3-4 эле бала бар экен. Алан ошолордун атынан да келген сорундар, акчалар бар. Ынтымак бекен боло берсин жигиттердин. Улак эми башталып атат. Бүгүн кошуна айыл Карамартта дагы ынтымак улак бар 83-төрдүкү. Эртеге Актооктун ынтымак улагы бар. Мен бүгүн бул 28 кыз көлгө, 29 Актоокко макул деп заказын алып койдум эле. Ай Кудай сакта. Анан эки жактан эртеге Аркангелде дагы, Кызылкаяда дагы ынтымак улактар бар. Алга дагы айтышты эле, кийинирээк айтып калды. Эми мына убада боюнча бүгүнкү улактарды тартып сиздерге жеткирейин. Анда эмесе сиздер каналга катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиз. Ушундай эл ичинде аттар, палуандар, кыргыздын салттуу оюндары уланып көбөйө берсин. Барыңыздарга ийгилик, ден соолук каалайм. Анан мурдагы күнү Элдияр иним дагы Москвага улакка тартып бериң деп чакырды эле. Алга дагы бул жака сөз берип коюшум бара албай калдым. Буюрса телефон аркылуу Элдиярдын улактарын дагы сиздерге жеткирип чагылдырып берем, Кудай кааласа. Ал жактан тартып жиберишет. Жакшы качат экен, а? Kaçır uluk, daha kaçır. Bugün ушул эле көчөдө 4 жерде улак бар экен.
Ушул айылдын болот экен бүгүн. Көтөрдү тынчтык, палваны тынчтык болду адырынча. Мыктар айландырып үрдү тынчтыкты. Эми эле башталды, бирок 4 улак бар экен, ушул эле өйүздө. Ынтымак улактар. Эми бул жерде ушул 30-40 айлат чабат чамасы. Бирок 30 000 сооруну бар экен, өтө жакшы. Үйүнөн дагы даярдыктары аябагандай сонун болду. Чет жерде жүргөн балдар ынтымак экен бул. Кыз көлдүн балдары дагы аябагандай. Мына элдерге суусундугунан бери салыптыр. Таштадың тынчтык, ташта. Ушул жерден жакшы алтат. Азырынча чемпион ушул азыр. Палвандар эми келип атат бирок. Узун бала экен тынчтык. Актоок келди, аралашып кетти мына. Кыз көл менен Актооктун палвандары ортодо күч сынашып атат. Кайсы палвандар, кайсы айылдын палваны алып чыгат азыр эми? Актоокпу, Кыз көлбү? Кома акасы Айдарды айландырды. Айдар алды окшойт. Салдыбы? Салды жардам менен мынаке. Гайдар. Комада кетти мынаке. Жакшы атышыл дагы бурулат. Мыктардын көк аты. Бир айда барды. Комаган баласы турбайбы? Атасында айлайды айткен атты. Атасы топко дагы каттык салат атты. Узун экен баласы? Ай, авайлайдым, авайла. Айландырбайды эми, укам. Бери кайры. Тилек 91-лерден андыр тилек, Актоок. Өкмөт. Төрага деп коет, төрага. Таштады төрага мынаке. Тоок Асан, красавчик. Ашырдым. Мына Актооктун палвандары ынтымактыгын берде да көрсөтүп атат. Айда. Айда. Bir ayda жерге урабы. Урда жерге. Урду Азамат. Алып кетти. Красавчик. Урдуруп койдуң да. Шамылаган баласы эле. Тийип кетти бири-бирине чамасы. Элдер көп. Эртеге да Актоокто чоң улак бар, поколение улак. Алла де мына кимей, Кудай сакта. Этияттагыла жигиттер. Азатты этияттагыла. Келечекпи мына кызыл кийим? Келечек экен. Менимче кайрадан тынчтык алып атат окшойт. Жо, башка экен, келечек экен. Жо, келечек дагы эмес экен. Берки кыз көлдүк жигит турбайбы? Мына кызыл формачан дегендей эле болду го биягы. Жашасын дастан. Жашасын дастан кызыл форма. Эми башталды атулак. Азыр кызыйт. Көл, Москва. Чоң кылгын, экран чоң кылгын. Көрүнөбү экен, бир арак кылчы. Мынаке. Алейкум ассалам. Каягынан жакшы көрүнөт экен. Мына дагы бир 91 кыз көл. Улаңар болуп атат. Жакшыбы? Тамам. Иштериң жакшы үнүм. Болуп атабы? Кудай каласа.
Orozdun öspürümünde geleydi at. Kaçadı eken bir okçu. Aşırı tamam oldu. Basıp koydum. Ultu sport katarı odat. Kerim polvan götürdü. Taştı. Giriyor oladı gelsen size şartlı. Sırasını aldın mı? Ana başladık hemen. Hareket kılgılay. Kalgan at köy boy tokşaydı. 4 sıradan sörünce detkenen barın. Hareket kılak kelecek taşta yenge. Giriyor yenge. Tamam açaksın. Geldi yar ha. Havayla balon havayla. Ayda renk aydın he. Et yatta. Kamak ha. Kimenin de taydar mı? Götürülüyor Aydar götürül. Götürüldün. Sandan aldın, iki koldan aldı. Azamate. Çıkardı mı zaten düşüp kaldı. Kelesek jetpack kaldın. Oros Engil, oros pıştı menen oros. Oros Engil. Geldi yar üstünde oturasın. Götürdü Haydar ha, kim de gitti? Saldın mı? Tınçtık ekene. Canatan bir emesin joğa telek bu bala. Ay. Hay düşüp kaldı. Hayra başlan. Götürdün Haydar kuyruktan alıp kalsın ha. Götürülüver. Götürül. Yo kalıp kaldık söz. Yerde, torpak yerde. Ya narcakta, gelecekte gitti. Akılımda ördü geleceke. Geleceğin versin. Allah da 8 gitti. Durar üstünde durasın. Şu değil mi he, oros. Argen aldı Argen. Yaşasın Argen diye kaç katı aldı. Ondan alalbaysın Argen. At özü bilip çıkaydı yine kaç ve. Hey bunu Camat. Buna 91'ler şular bulak vermeler. Bir yerde var, Rusya'da var şular. Ortada çoğultumla ulak çıkarmadan. Sonra den soluk. Tapkanlarına baraka faiz versin, ıntımak bolla dostlar. Mülkter'de verdiğin buna bu ilan birinci alıp bel vatasına. Şu bar bolla, bay bolla, şu ıntımak bolayla. Camat tınç bolayla, şulardan vergen sorunun. Bayağında tek çılbır kılbay. Buna salaşçı vurdurbay. Sekin emetin buna salaşçı sorunu. Allahu Akbar. Hala gür. Baş sorunun Argen taştı aldı. Mavades, yaşasın. Kaysılat. Intımak bolsun da 91'ler. 90. Sorun başta alıp gitti. Birincisini buna Argen aldı.
Çüdegile ketdi mına. Qasım algan ekan da жерден. Qasım saldı. Ketdi çıkarıp. Taşladı bu. Çaylan tüken. Dançaka açtı dançaka. Kızgöl'ün İskender'i. Moyunga açalım moyunga. Korkuada koyuyor be yattı. Çoğun attı ken bir oğa qaraçı. Zor jügür etkene. Bunake, ikinci sorun Qasım Palvan Aqtoq. Kelinim qanday? Qarakölдөg at. Salamat, жақсы. Сау жақсы. Sorun құт болсын. Бүгін ынтыма құлақ. Қалау тілекті айталы достарға. Рахмет саған да. Ат қайсы ат? Қаракөл. Ба Өмірбек чабып атқан ат? Жақсы. Екінші сор 91 yıl ülkelerime çok rahmat. Şu üntumağını ajraşmasın. Her gemisi yüklüyorlar tinç aman bolsun. Bala çakasının kızların hurmatıyla жүрөбүз. Şu el adamı olur. O min. Жерде torpoq. Sorun көп. Aylar götürgön ekan. Ketdi mi? Ketdi. Bara ulaqtın жүрүшү кызып атат. Kızgöl'den Bek palvan go. Şuda. Bu keçqurunla kelgen okşayt Moskvadan Bek. Kungerilekti koja oşa oydan. Alıp ketdi akırı. Aqtoqlar ketdi. Aqtoqtun palvan Aydar. Erbol. Aşır bolat kesin. Qanbek ukangiz bile? Ya Allah da doğup ketesdi, doğru. Jana Asqattın havası da bu la? Asqattın havası. Bileşimçi Aydar 3-cü yol alıp çıktı okşaydı Aydar ha. Qanday enim? Ulaq qanday oldu? Intımaq ulaq 91'ler. Kızgöl. 91'ler intımağa durabız. Intımakta oluşum çağı oynap жүрөбүз aka. Bundan da çoğunlaqtar versin ha? Qanbek'e qanday size sorun qılıp olsun ha? Жақсы mı? 91'lerge ham rahmat, çoğun rahmat. İşleringерге ийгилик. Tinç bolula. Şuna ulaq çağı oynap жүрөбүз. Amin. Tapqanlardan bereket tap. Amin. Törüldü de. Kalıp ketdi Qalaqayda çağım. Qasım bir çıkıp kelayotganda oldu le. Ömüş palvan, şuda İskender'de mingen turbaysın mı? Ömüş şuda Kızgöl, Ernis, Karamar, Koma. Kayra dedim, kayra. Ernis tüyünde oturat ya, atın ukmuş yürüyorum süre. Bir butul torpakını albaydı ona. Karasan ıntıl torpağı var. Qasım aldı. Çıktı mına ulaq boldu. Bekem qarmam qaldı. Aka saylanıp qaldı Koma aka. Jardam köpçülük boldu mına. Ikinci sorunu ketdi Qasımdan. Qaraköl'ün atı men. Çıgarıp Aybek'e aşırı olasın dedi uşul jerde janakı jigitke. Aşırdı okşayt Qasım dağı. Aybek'in atı tezlik kılıp atat. Aybek'in atı tez atı ken birok qaraç. Urdu jerge Aybek. Ernis'in aldına taşladın da. Engilbek. Asan Engil Aqtoq sana jetpey kaldı da biraz. Kelecek turbay öyle. Qayradan. Kelecek qayradan. Kettim yanında ketip kaldı. Salıp ketdi. Oroz bu kim? Asan mı Aqtoq alыс? Asan okşayt. Aybek'e.
Şunu milyon kalıptır. Bu makelerden. Daha milyonun balası eken. Kana 91 intima kulağı Hasan Palvan. Tamam beken bolsun, yürüyorsun işimlerden. Oo men. Kaşka külük at kimike? Kanka Berduay'dık. Berduay'ın atı. Жақсы at eken azamat. Aldın mı? Sorun aldın mı? Молодец. Aldın mı bunu? Saldın. Salıp get. Tek. Ha, bütün taşta aldı. Hadi. Bir gayda falan ha. Ha, o şu kulak berotkanlardan önü össün. Saymışsınlar жақшылық, kulaklar dökür. Amin. Tay milyon bu? Kumakanın atlarından aldı deydi, milyon deydi ha? Aynen atma. O sonunda 1 milyon kaldınız mı? Ha, молодец ake. Kuluk bolsun. Zor at bolsun. Oo. Bak septeş daha yine. Bay. Geldim. Kandaysın. Жерден таза алып, мойын бербедиң ешкімге, бирок. Молодец, бирок. Ынтымакка бир калоо тилек айтайлы эме, салт боюнча. Самбилер улак бераттыр. Улактын чөтсүн. Айтылган дуалар кабыл болсун. Амин. Kana Sultan Palvan sorun kutlu olsun. Gelinim. Gel bir ıntımaka bir sileylem. Kanday? Ben sana жақсы be. 91 ıntımak ulağı eken de Akkızköl. Sambiler. Esnaf klasına gelsin. Bu işimde alıp. Жақсы улактарды көрүп, ne sayılık көрүп. Жақсы işlerden görürsün esnaf klasına zara. Mesela atış bolsun. Amin. Kasamasın. Amin. Allah'a ekber. Intımak buluversin. Жерге düştü. Torpak jerde. Allah'ım. Geç atlatı gitler. Hareket kılavuz buna ke sorun köve. Sorun içinde köve. Nursultan Çüde Törağa hükümet Çüdeyinim. Çüde Nursultan hükümet he. Argen. He. Efirde ortada köv maket gel. Argen ketip kaldı daldın. Naraga götürüldü. Mars'ın yanına gitti tatulak. Kögat eriniz de gel. Jestirmakın bulası. Saldı ay düşürüp koydu. Ömüş hareket kılaydı ha. Ha şurada gele. Gelecek. Turar şurada inim. Şurada hareket. Yeriniz ne oldu? Şu kaldı. Atıldım gitti. Aldım o çapçı diye, beldenle çapçı Aydar. Götür Aydar öşerden ha. Götürle. Koldan kolga gitti, başkaya gitti. Yok kaldı arkada torpak he. Arkada torpak. İyi mi kız o da kulak he. Ha. Allah'ım. Erbol ha. Mars davay Mars. Batır olu açat bırak. El diyar. Allah da onu atın köv uzun tartı oldu köv. Erbol engilgen atasın. Erbol engilir. Aydar Erbol dengil. Kasımda getiptir gayra. Hasan tegeret kaldı. Saldı. Kettim ha. 3. 4. yol apşığı tavu. Taraka. Aşırdı muhtar.
Sorundu alın aga, sorundu. Muhtar aga. Ken ha? Sizin sorununuz da bu. Kasımdağı sizdeki buldu ha sizdeki koy. Gelin bir de Aktoğuk Kız Göl'ün jigitlerine bir pata verin. Kız Göl'ün toktanlarını tutmak lazım. Ardan cüyümüzde tolur oturdan. Kulağına kılıç öldürürken. Birimlikte olurlar, tutmak olurlar. Amin Allah. Sultan sorun var iken Sultan. Horoz kaşırı sorun aldı. Şu ala ilip gitti жерден. Kızgöl bek. Moskvadan gelüyle çay içmeyle ulaka çıkıptır üyünden. Tuğra. Mehmet yengenin tartalıba kalın öbürü kuş. Çangal'da öyle gitti bırak Eri Mehmet'e. 91 akalar yaptım. Orada 91 akalar. Dayandı son koordinat işte neyle şu altta жүргөн ne kadar da kışlık amançılar şu tapmanlar günler жақсылықтар başladı. Amin. Azamasın Eri Mehmet. Turar akılga aşırı sorun aldı dedim ha. Akılga aşı odat. Asqatın atası. Varpının kuyuğa var. Tapançan sapernige. Şu ulaqlar ötkanlar ne deyir? Vaxtlı olurlar çünkü жақсы ulaqlar berip жүрüyorlar. Şunday жақсылықта жоğuş жүрüyorlar. Amin. Möş kız köylü aşırı alıp bir. Tutalakaydan aldık şey. Ayıştasına akıldın atı menen ulağı menen koşa mingiz işte. Tinka hazır mına küçtüsünden ayıştasına sorun dövür adat. Balası maskada. Baldarınızga batı öğrenge mi? Sana olmayın ha? 91'in baldarına hem vardığına den soluk uzun ömür. Mana şimdi bugün şu tilegimlerden jet oturat. Şunçaman ulaq kötörüp alsın. Vardığı yerdegilerine alışta safarda жүргөндөрүнө бардығына тынчылык, жүрөсүнөн тынчаман болсын. Amin. Sizin balаңыз Moskvada mı? Ооба. Balаңыз da жақсы iştep kelsin. Рахмат. Den sağlık olsun. Amin. Taştap bergen Ömöş. Ömöş balvan. Kızköl. Kana yine men bir akalaryňa жақсы kaloo tilek aytçı. Hayır, neresi? 91 akalarыбыз ulaqlar odat şu. Sen soğuklar için olsun birisi. Anda şu elдің gereğine jaragan жақсы поколениянын улағына бер odasыңар. Жақсы бер odasыңар. Esen aman tinç. Денсаулық болла. Алыстағы Москвада жүрген акалар өзге дағы чынден солық uzun ömür шундай. Өздері аяқта жүрсе дағы патриот болып бұл жақта ойын ойыштырып беріп жатады. Чоң рахмат. Азамат. Ва шу улақ башталғандан баштап не қалдық тілектер болса ошолордун баарына кошулабыз. Кабыл болsun. Amin Allah ekber. Orozdun atı mı? Ва, ороздун аты шоколад. Şokolad. Жаңы жаш аттардан. Жақсы аткен мен de mindim. Akıl kele. Azamat. Amin. Şu 91 жылғы балдарынан денсаулығы uzun болсын. Үйгілерсіменен, туғанлықтарымен тек болсын. Şu ulағы жақсы ширин улақтардан болсын. Жақсы өтіп берсін. Еліңіз тынч болсын. Ерейткан жаңа жылы жақсы жылдардан болсын. Amin. Kayın yurtқа da apatı varıp koysun barkı. Ernest Karamart. Katı çıktı bir oğay. Katı çıktı. Taşta vurduk alay. Taşta. Karmaka koy perle karmakaga. Hey, dikkat. Karamırttın balığın yeriniz balığı. Mayladı olsun. Unutmalar. Жүрөсүң ардайым жүрүп. Досторубузду тек болайлы. Bozat kim ekan? Bozat da çıktı. Keçin eleşpe aldı. Leşpe kalmaz mı? Keçin eleşpe aldı.
Aşırı olat kesin Aydar. Tam boşta telefon emeği var. O son aksu alın. Atlar gelip keşif etmesin. Ketti dostu. Aydar kaçıncı sorun bulup ketti? Ekinci mi? Janaklar kuru gele çıkıp attı onda. Birincileri? Ay men seni. Şöntöktü bolmasa men yana saltırayın деп atpayım mı? Жақсы бол табылақ. Жақсы ака зор болды. Ертеге де ақты оқты бара? Ынтымақ олақ. Ошақ өткіле шақырабыз құда қаласа. 90 қаншалардікі? 94 ақтоқты. Ақтоқ 94, бер 91-лердікі. Ынтымақ бұл өрсін екі жақтың анда? Жақсы кен. 10. Досым емес, братан болады. Братан ба? Абдулла ака, мына ака біз бұлақ сауды келбес пе, жүрер бе, іште біле. Денсаулықтан қараш ке, ойнаш ке кішіне. Жашасынан салам. Ақша өле жүрер бе, келіп ұлақ шағын оқы. Ақша деп жүрер бе, келіп ұлақ шағын қылам мені келбе. Ақшадағы қаптап жиылып кеттір, үйіне. Москваны байыт өрбе, бияқтайым келіп байыт қылайын. Келгіле ұлақ шағыз, барыңарға салам. Танығандарға. Шыл жерге түшіп қалды. Шыл жерге түшіріп алышты. Топ мынай. Шерін ұлақ болтады бір ағай. Зор ұлақ болтады. Ат аз болған мен шаңды жүріп атады ұлақ. Сорын көген да. 91-лер, Қыскөл 91-лер дағы зор балдар екен да. Ұлағы өздерін оқшап, жарқыраған күн ашықта. Аппақ қардың үстінде. Ынтымақ менен зор ұлақ өтіп атады. Бардығы бір-бірімен тамашалашып, күліп жайнап, еріс көтерді. Қарамарды. Жоқ алалан. Ат біраз азырақ болып қалды. Бұл үшінші көресіңер ем қолдан кешінше тартып берелі. Ат көрақ болғанда өте қызық болды. Жанылы айттым, 4 жерді ұлақ бар екен. Ұшылы үйізді. Бары жаңы жылға шейін пакелені ұлақтарын қойып алдыр. Жақсы өтсін алардың бағдағы. Қатты ол тат бірақ ұлақ. Қыскөл ақыл бі, жөмөш бі? Ақыл екен. Аллады, тарт, тақсырым. Авайлап. Еңіл. Ат салысқа толды ат еңіл. Мұна елдер бандитті, мұна елдерлер алып тұр жан саматтағы. Yaşasın dastan. Atı жақсы екен, yaşasın dastanında. Көтерді бе? Жоқ. Ербол бұл нарқы бері қарап тұрған. Еңкей өтеді, көрдің? Еңкей өткен қызыл ба? Мұқтар кімді айланып өтеді. Мұнан да келейті ат өмеш балбан. Еңіл өмеш. Қайшылашып қалды ақыл өкі. Азан бияғынан барып қалды. Ортаға қойды өмеш. Валла десек навайлап. Арген. Сана күлік аты мен екен. Шығып кетті ұлағы. Ат қашып тұр. Көтерілі әлбі айтады. Асан еңкейіп құрық шықты. Кома кетті жарып. Ерінісін аты қашып кетті. Ерлан еңкейіп атына.
Erbol'un akası. Kimde gitti? Talant. Krasavчик. Zor salып çıktın Burak. Aylantıp yak apkalasın, bir yak aşırasın. Talant ber ayda. Aqtoqto talant polvon bolasi. Adaştırıp atpayım atasını, atını. Bola öğret. Atasının atını alıp жүрсе hem. Atası hem kıyın adam bolğan, polvon bolğan. Kettin ara gözde. Kərməgə takımlap qaldır o. Qana, gel söyle 91'ler. Oy, 91'ler. Ola kərməgə də dağılıyor. Takımlap bu kərməgə. Jönömese ganda bu kişi. Takımla ulaq tağıb durur. Ana. Taşladı. Kərməgə sorun al. Oğlum. Skor bitti. İmkanlarında köm olsun. 45-90 bitti ya da kulağına bulmasın yaxşı. Yaxşı gelsin. Şimdi Kırgız'ın at oyunları жаңыртып, улантып, балуанчылар ат çıkarıp Kırgız'ın hizmet verdi. Atı tanıştırып qo'ying. At kimki? At Tinkan'ın atı. Qizko'ldik. Kızköl. Kızköl'dün Tornado degen köyü. Tornado. Rahmat ya Allah. Bu sıyda qarachi do'stlar azimat. Sıylap. Tala kengirigen aylan töretdi. Adırga gözde bursan ele toktaydı. Aydar, buna yemi 400 sen. Ama desin, çağır. Son mulak boltasın. Ne olacak da? Dost kaçtı? Dost. Dostlar öte kadırlı o gene. Aqtoq Qizköl polni. Qo'lda o'tatsizlar. Qizköl'dün Tornado degan atım жүрөм. Жақсы ат екен. Жантан бері чабып атам. Мен балдарға рахмат. Улам кирип қармап. Бек. Кетет, бұл бар жоқ көрініп қалатырман болды Бек. Үкәм болады şu Бек, туғаным болады. Чоң аталарым мен чоң аталарым. Жаңағыдай бір топтан. Комака қармай қалың. Қармады ма? Ерініс қармады оқшайтын мына жерден. Достағы бекем екен, бербейді ада ешкімге. 91 екен бұл да Qizkölski. Koma bir at götür. Saldı mı? Krasavчик. Qarı aptır balada. Tınbay sayıladı bırak. Akça şındap koygan 500'den 1000'den 500'den 1000'den Aydar alıp gitti dağın yerde. Salıp gitti ay. Aydar bugün bir men bilişimçe bir 12 yol alıp çıkıştı da şunu men. Malades. Жерден алып тат бирок. Кумакасына кайра өртөтүн. Кома качырды. Нуртилек төрага. Aqtoq. Ayda Krasavчик.
камчы үстүнө камчы бастырып айдады бала. Оңго солго камчыланып атат. Бер айда красавчик, бер айда өкмөт. Bir kuruq em oldu Nurtilek. Bir kuruq em oldu dagı. 8 kuruq ayda 9 qayryk bolot ошондо. Илгери күлүк ат ошентип сынаш ишкен. Табы жеткен аттар 9 qayryk айда ишкен. Табы жетпегени 5-6да чозулуп калат экен. Анан сынайт экен, анын аты күлүк, мунун аты күлүк деп. 9 qayryk ошодон чыккан сөз. Менен го айжы гитсинби, байжы гитсинби? Байжы гитсин. Молодец. Тамашалап атам. Араптын карагери. Өткөн алайда тайга таштаган. 100 тайда. Молодец. Эки ошо күнү 7 мара болуптур да. 2 мараны жалбаттын аты кылыптыр. Бирин Прайд, бирин ошо Араптын карагери аты кылыптыр. Жана мага ушудан эле качты. Ооба. Молодец инем. Кем болбу, азамат, чаба бер. Эртеге эми жаңарык барса керек булар. Кара сууга. Алейкум ассалам. Кайрым ушу столдук жигиттерге чоң рахмат. Жакшы улакты болду, тиширейин. Ар дайым ушу жакшы ынтымакта ойноп жүрө берсин. Илдос, кандай иним? Ке дагы бир көрүшүп кой, соруңут болсун. Канчанчысы? Жанакылар курук беле? Ооба. Ай, молодец. Канча 90 канчанысы? Канчан жылкысың? 2004-сүңбү? Жакшы экен. 2004-төр дагы улак бергиле ушундай кылып. Жерге таштап, сорун алды, жерге таштап. Кетти мына. Мына күмүшекке качты. Актоок. Keçik келди го. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah bergen ballarım. Dilegen oy maksatlarına gidiyoruz. Amin Allah. Күмүшекке мынан да келет. Allah davayla at күлүгү экен. Мен бирде тарттым эле ушуну болот экенин үйүнөн. Ошондо жакшы ат экен деп укам эч кимге бербеди. Соруңкулук болсун, Нуртилек, келиnim. Assalamu alaikum. Алейкум. No, bizim dost bollar. Ya sor joyla otur. Al elim sor. Sor joyla, joңо sor. Koyam. Bu şan uşunda al. Şu dost bollar ulak berip attılar. Yetişe tilegen maksatın jeti ardayım şu aman bolup 91'ler şu kıskol 91'de ынтымагын жазбай, алыс жакын жүргөн дост болдар бардыгы tilegen maksatын жетсин. О, мен Аллах айтар иним азамат. Кошуна экөө. Формалар дагы бирдей. 3 та форма бар Кыскөлдө ушундай. Акылда, Өмөштө, Аскатта. Аскат акылдын баласы. Тапанчанын соперниги бул. Тапанча менен эңишет. Бир тайга эңишебиз деп атышат бирок. Мен бир койго эңиштирейин деп бир той болсо айтайын деп атам. Эми чисто спортивный интерес. Тарыхка калат, сүрөт видеого тартып, жеңил вестерди бир кармаштырайлы деп. Тапанча мыкты полбан билесиңер, улакчы. Бул акыл эми чабандезге кирет. Экөөнүн бир кызык оюн көрсөткүлө деп атам. İslamka. 91'ler daha şu ulak çıkarıp atıştır. Ынтымагыңар bundan daha küçüğe versin. Birincilerin şu 91-ci ballara den soğuk, iman, ınsap. Elibizge, yurtubuzga hizmet kılgan jakşı insanlardan bol çoğaydı var. Amin. Amin, Allahu ekber. Amin. Болот эке, мен тарткан көк атпы? О, ошо сен карым видеого чыгарды эле ошол аркылуу алгам. Жакшы ат экен. Жакшы. Жаман эмес. Бул жанагы Таран базарда чоң улакта жүрүп аткан ортодо. О, ошол жерде дагы багы Маркайдан келген балбан 2 жолу көтөрүп алдырбайды. Чоң сорумдар. Ужай сатылат деген күнү бериңе болот экен мен алгандан кийин чабышты. 2 жолу ашыр эме көтөрүп алдырбайды. Ат кулага шүгүр жакшы, жаман эмес. Айгыр коясызбы буну эми? Куда каласа айгыр коем. Уругу ям жакшы экен го. Көк алма жактан келди деп аттыбы? Келген деп атышат, Буну айы көрүп 400 миң берди ошондон кийин. Айы бир көрүп айтты, мен ошо көк атыма окшош экен, башы жалы деди. Азыр минип көрүп айтам деди, бир минип келип эле күмүш ат сатасың деп калды. Жок, сатпайт. Тамашада 500 деп койгойм. Ел эле 300 берем деди. Дагы 50 миң койду. Кийин дагы 400 миң берди. Кой десем болбойт. Тамашалап койгом деп зор башый берди. Сизде да жакшы белер бар. Айгыр койсоңуз кулун жакшысы керек. Линиясы. Ооба. Алейкум ассалам. Жакшы экен.
Bola degeme dagы рахмат şu kançalagan meseleye karabay yükes berdik hem de. Ay albatta. Siz podдержка kılbagandan kimdi kılat? Allah razı olsun. Ha жақсы aka. Boş alıp çıktı. Orozun atında dağı. Bugün Orozun atı men ömüş çempion bolup kete turam boldu. Aşırdı. Ha ne gitti? Tappay kaldım ben. Ne ocağa gitti? Taşlaydı aşın. Taşlaydı. Taşladı, yenilgili mi? Yemi yenilgili. Kötürüldü. Köçeyden aldı akıldan. Akıl çöçeden aldın mı? Sorun da alanda. Ha. Aşağı götüredi. Şu alan oynamayı seçmiştim. Bu vaktin çabası 96 ötkesin. O ne? Rahmat Ernest baba. Rahmat çoğum. Rahmat çoğum. Rahmat Allah razı olsun. Üstün dağı sorunu. Makalar özüm. Bu aşırılar da. Ben soğukta olsun. Ömürler uzun olsun. Omin. Hayırlı Orozun atı. Yokum çempion boldum bugün. Aydar da çıkıp gitti ulak. Aydar da gitti dağı. Aydar nasıl da çarşaf aytıram oldu. Sportsmen oldu. Şirin vak bol tat bırak. Aktu ak. Janağı jigit aldı dağı. Aydar'ın sorunu dağı. Kuluk basın Aydar. Malades. Ermamat alıp çıkıp tınçlıkka verdi. Tınçlıkta жерden zor alıp tat bırakçı. Hala kaç 90 yıllıkların. Mutma özü göster. Ardayım üzülüyorsun, tınçlık olsun. Tapanlarına berek olsun. Oğlum oyunu. Azamaz. Ermamat ökü kız kölden жақсы çıkıp attır ha? Aka-ukasın ha? Aka-ukasыңар bu? Молодец, жақсы çapkılı. Tinka podдержка olsa çıkat şu alдар. At kökmün çok aka. At kökmün çok mu? Azamat. Görürlü at aka. Satılışı mümkün bu? Nomurda aytıp koy. 0778 88 16 99. WhatsApp primoy var. Çala veresinler. Kız kölden atı kökmün çok. Kötörülüp kaldı bu. Onu Aybeke daha karmatlaç Aybeke. El dersek mi? Atlar. Erbol'un akası onu al. Ya yok, Bek karma ver. Bek senden daha kettim. Argen. Ya palvan böyle öken. Alıp gitti. Bayıcı git çarmaştın mı? Sultan malades bırakay. Kişine katmayla tırıldat odat. Argen çarmaştı bıraktan. Argen'in sorunu dağı. Akıl kamlı atı. At kiliçkam neyle akıl? Kiliçkası. Toraygır. Ne de 91'ligi. Ardayım yolun açık olsun işin yerine ilgilik. Tappanlardan bereket akıla. Öyle oldu. O mine batamenen el gögöretteyt Kırgız elimde batanın ordu çoğun. Allah Taalam batalardı kabul kılsın. Bu jaktan sorun say bere turganlar çıktı okşoyt. Sponsorlar. Bana anday da Kırgız elim berejen deyt. Bu ulaqtın şartı saңы zor da. Malades. Ernest var olsun. Көкбөр улуттук спортту көтөргөнгө бул салым элдин ынтымагына салым деп коетмун. Жакшы, ушундайлар көп болсун. Спортту колдогондор. Жерге урма. Ур жерге. Жерге таштагыла. Silo koyuz bakalım. Siladınız mı?
Kıldı da. Ola dostum, direğinde koydum. Mayla, жақсы ынтымақты өткізіп алдым. Молодец. Erbol'un akası. Abakan. Azamazsın. Yaşın tilegin bir etteydi. Akelerin bundan da güçlü çoğulaklar dersin. Intımak bolsun 91'ler. Götürülüp geleydi atın olacakta. Kızı kulak buldu. Kim verir? Sınacaklar mı? Tadilsin abi. Arul vardı. Kimde gitti? Kasım alçıyıp gitti. Men uyaldım. Bu keçkurun hazırlı Moskvadan gelip yine kiriyle atın tokup bulak açıyıp böyle örtür. Moskvadan hazır gelip duruşul olası. Kasım kaç sattı? Mıkşagan atı. Aa, жақсы. On. Sırf bozuluklar, şu muhtara vekem arasına kaçak şulak bulak. Sorun kuluk bolsun, sorun kaçancı uyuz palva ne? Biz hazır kıymet o rubilden jup koysak dele olat. Bardığına sorun beri atады. Заматсың әлі 91'ler malades бірақ. Жерде отырған ақсақалдарынан бері жоқтап сорынды беріп атады. Айбек'e daha kaçtı Айбек. Ver Ayberk. Ayberk. Красавчик. Amin Allah'ım kabul kılsın. Bata tileklerin Ayberk malades inim. 91'ler ошо денсаулыктуу өмүрлөрү узун болсун, бактылуу болуңла. Şu Moskvada жүргөндөр ham жакшы иштеп, жакшы жүрүп, жакшы келди Кыргызстанга. 91'ler azamat çekeden sorun beri tatem. Maladesken 91'leri. Жерге өр Dastan, жерге өр durdun. Say sorununu. Sorununu say. Kasım be çapçı öyle alıp aldı da karaç. Maladese. Aldın be. Aydar ökü jardan beri otat. Mıkış akası acaba başka kendiler. Mıkış akasının altında olsa gerek. Komo akası getirip aylantıp koydu. At salgıças. At salgılaç kişini götürüyor. Engilbek düğünde oturat. Engil he. Azan he. Elder ortada. Gümüşaka ortaga koydunuz de. Duruyorsun Jılbay Gümüşaka. Ergen Engil'din karmadın kargen. Karmal var. Yeriniz. Torpakın üstündesin yeriniz. Enkeye ver he. Argen karmağa nokşet Engil'ip çağın.
Gelecek şu de. Erbol'un akası. Komu kanatı olsun zor ekan. Ortancıl boyadı. Kaldı. Nursultan tüyünde ulak Nursultan. Sol jangan tışta Nursultan. Sol jangan enkey. Kumuş aka. Kogatı koy ortaga. Elder tüyünde oturatты ulak. Şurada gele. Mıhtar üstündesin hareket kıl. Hareket ketip kaldı ulak. Hareket ketip kaldı. Kötörüldü çağım buna sürüldü. Yok geride gel. Yerde Nursultan üstünde turasın hükümet. Gelecek engel jet vardı. Orası da orası. Şurada misin? Erbol engel jettin. Aycı git. Şurada engilsen jet öyle. Azan şurada azan. Turat kim engel orada Turat? Kötörüldü mü oğlum? Komagan candan. Kasımda o kim? Kasım egen daha. Bırak attın putuna girip kaldı. Bir silah koyuver koma. Attın putuna girip kaldı da. Kaldı. Yok. Kolda egen, kalle egen. Kasımdan getip kaldı. Aytma düştü. Buna Erbol engel. Engel tampo. Ay. Urdurup koydu da. Engilbek. Ernest engel tüyüngde. Erken. Handı cirasına çekedi. Nereden çakalattı? Palvanı. Kız gördüm palvanı. Buna bula da bula oturan bala gene buna öyle. 98. Eri Mehmet bile. Eri Mehmet yengilsene. Boydu işte Eri Mehmet. Kötörülüp kaldım ne oldu? Kötörüldü. Kötörüldü buna. Argen. Ay maladet. Hazır langı vaktiyle. Taptı. Götürülüyor Ergen götürül. Yarağına neredeyse gel. Kız. Salakay. Yeriz geçik bile tasfiye edecek. Koyur atmaz. At kaçı. Dizgin koy. Yaşasın. Yaşasın. Janak toraygır ha? Ya malades. Akıldın toraygır mı? Sayap geri kuştu okşaydı. Patrat öyle jarat otat. Vallahi tamam abi. Bilmesin kardeş. Hiç olmaz. Amin Allah'a ekber. Kay sattasın Ernest? Yaşasın. Akamlar. Yaşasın. Yaşasın abi. Жақсы kendini. Attın kuyruğunu tüyüyor da. Yok da. Ona bekle geç kaldı. Buna kim? Maysal. Bu az bir Maysalga жерден көтөрүп берди bir ha? Жерге түшүп kaldı эле. Maysal'dın atı жақсы kaçat eкен bırak. Ketdi onlar. Mars jetdi. Mars jetdi. Bir etkine Mars'a? Benim de espriciden söz. Yaratkan Allah Teala'ya çekecek, maktalar çekecek, şuurlar. Peygamberimize salam arkadaş. 90. yıllarda olduklarına Allah'ım den soluk versin, ömürlerine bereket versin.
Ne tilesen tileğin maksatlarını kabul kılsın, tapkan tutkanlarına bereket versin. Kulaklıkların yüreklerine iman versin. Peygamber için etmen yaşayan Allah'ın hükümlerini atkan imanlı, saptığı, baktığı, namaz köy, takva bilgilerden aslında. Çalkı üstünç bolayı, len sakıtalı şimdi ulakça oynayıp gülüp bize öğreyin. Omi. Akıl. Karagala düşet. Düştü. Şart götürüp gitti bırak. Ha yok kaldı. Haydar aldı. Kasım aylan turdu o şey. Evet, krasavçıklar молодец. Hayda. Ket ya. Şu zerge dağıt işte. İyi ikinci yol gayradın Haydar engili oldu. Haydar tavında gen bırak молодец. Salıverdim. Ah toğuk kanıya kakası jardan beriverdi. Tutalak olup kaldı şu yerde. Tak. Bir akacaman onturattı. Yerde mi? Yok. Şöyle gel. Ya düşüp kaldır. Düştü yerde. Yerde kara. Yerde. Götürülüp gitti. Kimde gitti? Erniste gittidir. Karamart. Çaştık. Özümün altına açtı. O şecerge düştü. Götürüp gitti bırak. Ermamat palvan. O min Allahu ekber. Ermamat boy kança çıkat? 95 var. 1.95. Körselçi koldu görsetçi. Kolda öyle görmez ki palvanı. Çavuşun gerek eken seni. Çapkın jakşılap. Ne deyiz kana? 91 kichik kollar. Ardayım tinch kollar ama. Şu ardayım bulak ver jürörgüle. Amin Allah. Amin. Nurlan özü aldı ve tıtalakayını aldık şeyde. Bir kaçır Nurlan aylantıp. Aşır. Cana naraka жалгыз жулуп кеттиле да bu Sultan. Cana dele uşumayan bilen Sultan. Kechkele uşatmayan kestasına. Şu 91'lerin kulağı. Şu jakşı ellerin başını biriktirip kulak veriyor da şu. Ne tilegim olsa tileklerim versin. Amin Allah'a ekber. Çekişine top kılgıla götür bey. Götürüldü. Götürüldü. Bel kurçan biri götürdü.
Kasım eken. Kasım. Tikelen. Mars yerden verip kaldın mı Mars? Evet, tikelen. Maska odar. Odar maska olmasın. Gitti mi? Tavuk gitti. Ja salalek. İyi mi saldı çamaz? Vataya mı geldi? Tikan atacağım onun kodunu. Keleşe kaldı sorunun. Şul balık aşırı berişti. Ona gittin ka. Kulak veri atanlar. Yeri bol aldık şu, yeri bol haktı ok. Tak. Tutulaq ayılıp kaldık şu tuşlarda. Aşırdı. Toktattat. Akırın toktattı buna. Erbol toktat. Erbol. Akırın toktatkan buna aktı oktu Erbol palvan kelinim. Mıhtar kaçıp dur Mıhtar. Mıhtar. Ulak diye işte vermek çıkar o. Mıhtar. Bire. Korku lan, bire olsun. Jittir sen. Bak değil mi? Kurtulun lazım. 91'ler mi? 91. yılkı baldarga birinciden den soluk kalayı. İkinciden übülörü vakit. Allah Teala'larga yalan gana übülöründe tınççılık, bozculuk, bereket, şetvet, dövlet versin. Uşular kança çıkaşa çıkargan bolsa übülöründe oşonçoluk gireşe gireversin. Sizlerge rahmat. Amin Allah'ım. Ya yama şirin ulak boldu, şirkete kızı ayıp. Mehmanlar gel kapı Allah razı olsun. Sordan kalıp gitti, sorun canım kalıp gitti. Mözü çavar. Haydar. Aşağısına atlandı. Çaval öyle tip gitti. Da büyük kulak жақсы öttü. Ben bundan keyin жақсы ulak çal, ıntımak bolaylı. Uruşkandan payda çıkmaydı. Intımak bol çal, bardığımızda bir Müslüman mısın? Birli atanın baldarız vardı. Ne kılasın? Şimdi annem böyle ıntımak bolu oynayıp gülüp ulak çavalısın. 91 kadar жақсы niyette ulak verdiler. Ulağın buzbaylı. Жақсы sıra da son şirin ulak boldu. Hayır uçlar Allah'ım daha den sağlık versin. Şu bala çakasına tinç bolsun. Oynayıp gülüp duruyorsun sonra. Ulak yiyin dağı da çeverlerine, neverlerine ulak versin uçlar. Bol nerede bol. Hadi bakayım patır. Yerim buna 91'ler şu Tinkan'ın şu dostlarına, diğerdekiler aşağıdakiler. Ayaktan akça sal, diğerden yemek düşürme. Dostluğu mecbur şu çeşiresi ulak versin. Şu adam gen solukta olsun. Koşkanlarından koşa karsın, tapkanlar berekeli olsun.
Anam cemaat tinç bolaylı. Aydan aman cümden esen bolaylı. Çünkü unutmaktası ulak çağıp duruyorlar. Bugün bizde olsa yetemçilerde. Şimdi ulak çağıp yaxşı oynap duruyorlar. Amin. Kim alat? Ulak 92 kız kölgö. Anаңдарга экен, жеңиш anаңдар. 92'lere patlaverdiler. 92'lere patlaversin. O men şu algan baldardağı jamanlık görmesin. Hardan жақсы күндөрдө насip etken bolsun. Üygölөрдө тынччылык, аманчылык болsun. Эл журтка иштеген жақсы балдардан болsun. Улуктун ушул аты сатылат экен. Азыр мен маалыматын алып берейин. Өзүнө жараша улактар бар дейт. Кыз көл бүгүн улакта да чабылды. Калган маалыматтарын ээси өзү берсин. Мен силерге азыр толуктуу алып берейин. Аттын баскан турганын байкаңыздар. Бирок өтө сындуу ат экен. Улук иним аттын маалыматын кое тур, токтотуп туруп маалыматын берели. Маалымат ака кыз көлдө 7-8 болуп калды. Асый. Асый. Сакайын деп кичине тегиңирээк болот. Айгыр улагыч. Үйрүү керенте. Өзүнө жараша барат. Жакшы. Буту кол ден соолугу жакшыбы? Бүтү таза ака. Буту колу ден соолугу. Жеп ичкени. Таза. Айланып турганда ham жоош ака. Чуркаганда кандай учкаякпы? Жеңил ака моштун чуркак. Жакшы. Жакшы экен. Ары бери кайрычы көрсөтчү. Болду, бери кайрып. Айгырга издегендер көрсөңүздөр болот экен. Айгыр өтө анык дейт. Улак өзүнө жараша улактар бар экен. Болду иним. Улук баасын айталы. 280. Телефон номерду айталы. +996 709 598 597. Жакшы. Кубат балбан минип аткан ушул аттагы сатылат экен. Азыр мен маалыматтын бир четинен алып берейин. Калганын өзүңүздөр чалып байланышып ала бересиздер. Кубат маалыматын өзүң бере бересиңби? Ээсин чакыргын. Келиңиз. Сен бастырышын ары бери. Баскан турганын байкайлы. Кубат ака, аттын маалыматын бере берели. Келиңиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Atты şu Kızıl Su'da Çekir degen at var eкен эле жакшы. Калмакырчынын кызыл суусу. Ооба, Калмакырчынын кызыл суусу. Ошол аттын баласы экен. Былтыры Тайгарада Бека деген, Азат деген баладан алган. Алдык эле быйыл үйүргө койдук. Белердин баары бооз Кудай кааласа. Жакшы. Бир жакшы чыгып калып аталдык эле. Ошого пул керек болуп сатышка туура келди. Айгыры жакшы экен. Айгыры уверни. Улагычы. Улагы топко барат. Чабылып деле эме болбоду. Бул мингенге бала жок туруп калды эле. Ат тумсак эле. Ошого бүгүн топко деле салбадык. Келген бала топко салып көрсүн. Буту колу тазабы? Буту колу таза. Бою канча чыгып калат? 1.55'tin üstü olsa gerek. Tartıp görmedik. Эки көзтөн чекир экен, Эки көзтөн чекир. Чекирдин баасы канча? Баасын 250 атабыз. Ичинде сүйлөшүү жолу бар. Номерду айтың. +996 7 менен 772 15 06 16. 15 06 16. WhatsApp прямой барбы? Бар,